23.7. putujemo u Drvar na veliki susret štrapara. Prošle godine su organizovali svoju prvu štraparijadu, ove godine idu u drugu. Ovo su poznata grla, Zlatko i Putko važu kilu po 590 kila, imali su jutro. Amar Kurtović iz Lipča. Cijenjena publikovi koji nas pratite na društvenim mrežama, uživo smo ponovo na karauli, u toku je početak lake kategorije u paru. Prvi takmičar Marko Bukva iz Drvara upravo kači svoje konje i na znak sudija kreće u Voževu. 13 je parova u lakoj, izuzetno jaka konkurencija, velikani sporta, svi danas su stigli ovdje na Izačić i mislim da ćemo uživati u vrhunskim vožnjama i najboljim furmanskim vještinama koje viđamo na Balkanu. Nemaju žvalja nikako. Parajte im vremena, idealno, sunce je ponovo obasjalo Izačićku karaulu. Ja se skopčam, ono ugrije. Ja se skopčam, ono da vladi. Svi su na svojim mjestima, tribine su ispunjene, ostatak publike smjestio se ugodno uz arenu. Svi su pronašli svoje idealno mjesto za gledati sraz velikana konjičkog sporta. Marko Bukva je predvodnik te mlađe skupine takmičara, čovjek koji se bavi sječom i izvozom šume gore. On i njegov otac sve su stekli sa svojih 10 prsta. Odlično otvaranje, pasne. Sam pripaste na ruku. Složi. Gdje si Peđa legendu? Moraš skroz išli. Bukva i Peđa, dvojac kočijaša, sve rade u areni. Treće, četvrto stajanje idu sada u stranove, sad se lomi, sada odlučuju spremnost. Pogođena klada i za laku kategoriju. Čestitamo Aličić Samiru, čovjeku koji je našao trupce ovdje u kantonu. Iako je prava borba za trupce svuda, ljudi. Ako nemate veze u šumama, Boga mi, nema klipe na pilani. Imamo torka i šuma, vodi čeci. Kako god će lazat, evo. Skoro sam pratio jednu protestnu šetnju, blokadu šumarije u Šipovu, ljudi. 15 vlasnika pilana izišli su na ulice sa šticarima, blokirali kompletan rad šumarije jer ne daje trupce, odnosno daje ih određenim firmama, mali ljudi trpe to. Budi se narod! Samo kasno se moli. Ti si kolega već u Njemačkoj, šta te briga? Dosta su ovi mene pošli gazili. Aj sad!
Još malo, Bukva je blizu gore cilja. Sada prelaze. Pogledajte gdje je ostao Ducenin kočijaš Peđa. Došlo je do zamjene, ušao je Marko Otac da mu pomogne. Aplauz publike. 23. juli putujemo u Drvar, u Prekaju.